Me tamresi e biomal arin sarchichoch barquilish mashel utish qolel neke sachokre. Hokuyeb lach elk neke te rokebaleb ut neke elkak. Chik tamresi ban e biomal sachosha barqui shamlel utlish qolel inka neke sachok. Uteb lach elk inka neke te rokebaleb chimoko neke elkak. Banak barquan la biomal arnakwi taquan la achol. Lishsaken kritzek kwalech a anj salaku. Hokan utan. Kui sakenk ru salaku, chishuni la hun shakalil sakenk akwiru. Aban kuinka chabil salaku, chishuni la hun shakalil takwang saakam. Utkwili sakenk likwang aakwikin, aan okkinkru, kahosh nimal li akam. Jabil banu, sekarang di kakwari kini, di kwak kebilok lakbi, di barkwang redidio, atas laput pilakapi, di skafe di kakwadio. Kwa Jesus, vivan kwa religion, atas lakot pilakapi, niskaken bilika kwa Dios, onarak lika kwa Jesus, kaputrut kabanu chikokan. Tiho putriki kamuti Kamatan askekeli kakwa Tokwak pak tomicang kakwi Di bangkwang relidio Pagkas lakot pila kakwi Diskangken bili kakwa Dios Onarak lika kwa Jesus, di bangkwang religion, pagkas lakot pilakapi, diskangken bilika kwa Dios, onarak lika kwa Jesus. Lika kwa Dios, tashak Joseph Tasing, agwe sa likutan na in.